sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello papagayam, kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na kayat kumanan nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kayat kulaang manan nga ibaga nga agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Awanen sa balipay. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers tayo. Bueno papagayam, intay nga ro dandenggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo Aloyda ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW ditoy Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna a nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello lakay, simangpet ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko? Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apa gusto ti awag mo? Nasaya at met ngarod no kasta lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka din kadagiti amom? Saan pa'y lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tanay, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di lakay. Uray siya, kailiw kayo matuna yan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran may iji Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat ka ano kayo iji ngay anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami mo't lang, kalpasan ti seminar. Kunak lakid din no agbayag kayo iji. Saan, Daddy? Agawid kami mo't la, Dagos. Ay ket, agan anad ka nga anak ko. Di mo liwayan ti agkararag. Nang runa ket agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayan iti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di naudi ang nagawid hak.
Agkatay-tayagan talaang iti. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di nakadlaw di amam, idi nagpakada ka. Amangan mo't no amo na nga umay nakgayam sa batan. Saan, mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asurpresaan jay amam. Amangan no sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa baton ni daddy. Anya? Masigurado ka kailiw na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa lutsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, mami. Mala, umay ka nga rudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid na mutan. Ne, saan samat a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, Liam. Wan nga rod, mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, mami. Mapit lang, talak, dagiti na duma ang maleta itilikod tilugan. Ay na, ipag. Unay matunti kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayon, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Luida. Awanan tinakasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang punta na ito'y? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy. Apay. Apay, pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Ililiwag na giti bara ti arakot mula kay. Unaklakit din numariknak mananda kita. Apaman na makaawid ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga roden, mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan madakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patyat amaawatan na ta ni Daddy. Unay matlakit din ti kastiya na kasama ko, mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isu nga rod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan mo tabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na Wala nang. Talaga akas ta ti aramida. Nasaya at mo nga rod. Amumat nga awan trabaho mi kanitatang yaw. Mangnamnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan dya anak mau.
Ket no adda nawadwad, iraman da kamin tumutay na pauitan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka ket agyaman Awan anyaman na, Nanang. Ay wan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder. Iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mo't iti gastusan mi para iti inaldaw a kasapulan may. Kan pangalaak mo't langan iti inaldaw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa dayta na panunot yung Nanang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor dito'y. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige, Nanang. Mangipawitak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas dumatan ti marikriknak. Kasla ka na yun ngagkakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya nga ingatan dagito eh. Diyos ko, tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikriknak. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kayat mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liyang. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ng inaldaw? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano kumaakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Isang kaibaga nga minilong na akurang kanot ipawpawit mo. Anya? Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan nga min ibagada pa yung agpulpulong akada kayo. Unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko.
Sa dino nga ayan tiinlutok ama si Daitay. Ado day kaya. Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang iti ref. Apay, naibos nga tayo. Alya ka dito sapsapulan niyo, Mami. Ay ikwa anak ko. Tay man inlutok ama si Daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, Mami. Ha? Apay, di yo ammo, misteryoso da ti abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam? At da imot ni Lola, Mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kan dadumapay. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak amo nga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, Mami. Tagawid tayo na di balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. At damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai. Nanang, agawid kami payla ang kiniliam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadaken ka day taaloy da. Awan ba magiparparet. Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, adamot pangalaan mi nga agi na iti kanan mi. Wano saan, bingayan tayo laang tikita na. Tapno masubot ko mati nagpuunak. Awan tinagbanugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutan kayong agi na. Ita, adapay laang turad mo nga agsinger. Nanang. Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam dita nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayo nagpakpakita, pay! Saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasayaat Lumapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na! Awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon! Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas na ngagsingir. Awan utang mo anay bag-anakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anay bag-anakam. Kat talaga, mat. Iso, pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pay? Da kayo ti awan utang na anay bag-anakam. Gapot paglibakan nyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasiw taang. Neta, sumungbat ka payla. Anay ko di nakipungit, Presti! Ibotonak! Day tatirumbangkan ka. Anay ko! Anay! Ito lang, Tipisi. Ipatam ni Mami. May saka matliyam. Awan utang mo anay bag-anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Huston, Mami. Huston. Di mo palsan ni Auntie Presi. Agkalma ka kuma. Pangasim, Mami. Huston na ita panagsangsangit yung, Mami. Amang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. Liam, anak ko. Mami. Noadapay siguro day di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak ka datay ta. Mami. Diya ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. Ala. Husto daytan, Mami. Sa nabali, ito nakapanaw tamo ti Jayan. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayaman arigrigat mo iti danad. Awan basol mo, Mami. Isudat yayan ti biddot. Ang sa nabali, nalpasan na Jay. Tinapatay, nakapanaw ta ni Jay. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Auntie Presi. Uwan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rodan, Mami.
Di mat ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di at tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito yung ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kanu ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim tatulungan da kami. Kuhan. Amuyo mat amadama nga agpapaagas gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngamawan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbag anakam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sirsirbi man nag-abroad. Presi. Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ay, hello? Hello? Awan ka nun ni Lola, Mami. Natayin. Wan nga rod anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis kandalumanan ni Auntie Presi. Nakababain ka iti tao. Wan nga rod Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni Nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyaman anak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, Mami. Asino paingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, Mami. Dayta kumati ka na yun alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamanuabulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos, nagimbagak iti likudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubliak manen ditoy Hong Kong. Ket ita, umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos, agawidak manen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagteng iti biag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan akurang. Nasaan man, ngem masapol nga aklonen tayo ti amin. Nalabit nga ada na pinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko, nangro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag, tapno agpullo metten kadagiti dakes nga aramid na. Pakawanam metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti ininauna, isu asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinaranget amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di taballasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanen ti panangkablaaw kukin ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam, Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a June,
manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan itinagan a June. Nakapagsurat akmat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, may sa a single mom ni Tanya. Ngam saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na kat nagkalaysa kami iditawan 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalin met an-annayas ti linnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met, Daddy. Ni, apay ngay. Malaman na. Saan ka diyan nag-text mo no imawag kada kayo? Saan ba't nga rin na nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan dito palay. Kinasaya awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga tawagak. Aday ta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawidan dayjay. Hello, bakit? Aggarahya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minmanan ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. Adapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya? Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan na tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudet ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Dayjay. Kadwaming ahente iti natang. Napan kami nangan kalpasan ti pa nag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya? Ha? Uncle Ramon? O sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak at taksi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, Uncle. Unam akadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena.
Ha? Uncle? Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak apulsag tanya. Ti kuram siguro awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunamsa. Ibagak na ito ni John. Ay kwa, saan uncle, pang-asiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo kuman ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalintan niya. Inkalay sana ka ti kaanakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lukom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya. Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din alakay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya. Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. Pasensya ka. Ngamnas kan lang agsasarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. June, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang tinagaramid iti pakaibabay namtan niya. Amumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot dayta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. June. Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasara nga umay tumot lang iti barangay hall. Anya? No saan ta kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanang, nagsublimat na iti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay ko mangarod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang. Inaldaw ka de, mapan ni Diyapos tuyaw. Wala nang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag iti pwesto, kat agidgidan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. Wala nang. Aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas nga daag delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garaya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawas ang ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpayso Ay na, nagbiit titawan. 19 na gayaman. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awa-awiran. Ita, balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat, aghanda tayo, bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Nagadun ngay lakay. Basit lang na ita. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti sir pinag iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, June. Wen ka di, danag mun aya.
Awisam dananang kantatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Uy, awisam amin ida. Anya, amangan no kumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nak ko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga min saan asik ka ti pudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni Mami. When Daddy, amok kan na panagnakakon ta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laang, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laang, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Ay man kaya. Ayan di Mami. Naibus ngaminan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di iti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maibatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengken prutas lakay. Sapay ti kayat daket door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem lakay. Sana balen. Tinapatag, may deliver dagita nga order. Agbiyahe to, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagijay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga lakay. Siyakon, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, mati bilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta lakay? Pampanunutik laang matipan nakabanog mo. Ay kat talaga akasta Tinapatag, ag tinulong ta. Sige, sika nga rod ti makaamo, John. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, jak amo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan mat no importante ti ibagana. Ay na, amoyo mo, tadyak ugali ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranan. Makauray mo't siguro na sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inakagsukat na mapanak mo't nagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala nang, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamutin, makakigkigtot kamut, John. Pasulpot-sulpot kamut. Saan ka ba't aginigtot nga nagigtot ka? Apay nga ka dito Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta kong. Grabe manan nga min ti traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing ka agluton iti pangrabyan tayo. Agiddantan bakit? Ay na umunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpigsaan ti gumatang no kasto nga oras. Agtaksi kaminton kin ni Mika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika? Adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit.
Jakmat maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawid. Anya da ita aya. Yegbon ata siya akong ti mga wait. Jak amo no anya day jay, tanaka-eko bagman. Ala akon, tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawid. Agri-ring ti cellphone ni Mami. Ada itibag na. Nakita kasi merek itiban nyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat na dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka matin nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpet anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya? Wala kay. Sa bagay, isupay mo't nga igatang na iti kanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni Mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil damanan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamot nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang tikastoy. Nasken ama-amuan ni Daddy daytoy. Ibagakken kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni Mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni Daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raaramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinaturad amang ibagay ti kasta? Itataam mo munti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, jak pay lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok kat agin innayat kami kin Edgar. Anya? Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak.
Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Dominggon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngam ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talagaan na sakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti dannak, awatek kadipay? Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramidak. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. Tuy pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analopoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malaganan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam June. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutem amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam June, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita, kat nagapo kan ipagayam tayo a Teresa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang tad-adal kan liwliwa kadagiti padak adumdumngag. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang? Ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, at ti kwartam dayan. Agyaman ak, mami. At ti kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang At dapat bayada ki eskwilahan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta. No, adda sobra. Di kwartak tumanan inton bigat. Aginot ka mat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga, ading. Tsak tupayan mang mga no daduma. Nangruna no kasdyay nga agkurang tibalon ko kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang kadipay tibalon mo a kwarta. Husto daytoyen, mami. Umanay daytoyen a kwartak. Mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak ngamin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon di tabalay diyag i-deliver. Bayadan nyo pa ilahan.
Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. Usarik nga basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya gidel-deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga dito mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. Kat no nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay, Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kangingina, gatagan na lata. Di na latultuladan dyan na. Lumakita na anangina, di na ituloy gatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildilaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini Dayan. Laytagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumot tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita akman. Nangatumat lang ka di, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangato ngagpay sa dagiti grado, Mia. Siyempre, Mami. Nan, kita ka man bakit? Oh, nangatumat ngagpaiso. Ay kat, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabati grado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo inton graduation nyo. When Daddy, lalaingag pa'y, tapno siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Husto ti ko na ni Mami iha. Ang nulalaing bay, ay kat masayasaya at manan. Tapno sikat agbali na first honor. Iti kasta, may pakita mo talaga asika ti kalaingan iti klase yung anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, kat no kagat-gatang mo lang ang mat iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, Mami. Kahit kumanin ti baro. Jay original nga day spike na ti gatangag. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, Mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, Mami. Anya, ay na, nagngina na ko. Nalakakit din na, Mami. 8,000 daya sigod. Ngam nag-sale da. Isabim mabati presyo na. Kaano kumaayang nga usaram? Next week, Mami. Sige, tayo bagak to pa ije mama. Ay, di bagbagati presyo na. Amangan no agungot tumanan dahi jay. Numaamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Ta siya kunti makaamo nga agrason ken ni Dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong? Rumanak, bit. Adala ang saraka katao di kanto. Anya? Ang sumip nga tan. Paawi din da mami ka ni Daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, kadi ibagam nga rumanak. Ibagam tada project kapalpasin mi ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkad-kadaling. Sa nabali, tayo suntungot taramida. Hinto nagdamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, din. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong da Raymond, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay dya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawid. Jaklam mo apaw. Ang mga lupa awid day jayan. Apay ka day.
Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Daytan sama basketball ti as-asikasuha mo na paok. Kita ama, ang mga numabaybay amutan ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaula kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angarod no kasta paok. Igaad yu ti agadal, tapno adan tuma may pagpanakkalyaw inton dumteng ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabyanak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, Mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi a pagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, Mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, Mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin sa motor ko bakay. Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na dyan ko, Beng. Kung na nga isubli na ba ilang hindi malam. Aging gaita, awang pailaan. Urayam aging gainton malam. Ang mga numay nanto isublain ton agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya kano di apo na. Ang nakita na ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi eh. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangararamidan ti anak na. Day tatidyakam mo bakit? Tinasayaan. Inkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagaking ka. Itikas ta. Ang muda mo dyan aramidan da nga agasawa. Ay wala kay. Talaga mapanak ija balayda. Masapul ama amuan ni Oscar tikas jengar aramidan ti apo ko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino tinagapam. Kuha mami. Nagpractice kami ngamin para iti roleplay nga i-represent mi di pagadalan ton bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Ingka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayon anak ko. At titiin na po'y dayan. Dayto'y matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay lakay. Nan, iyawat mo titinembla makapik bagat. Adto'y lakay. Hoy, Kelvin. Itay ka pa'y asuyab dita. Napuyatan ka kadimanen anagay ayam iti online. Saan mo, Daddy? Nag-review ako iti rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadlon ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa'y nga minta cellphone mo, Kelvin. No oras ti pandangan. Respetuam ti makan. Sana day takit din cellphone mo tas asigaswam. Kasar sarita da ka. Kanday takit din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumamat akasta Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko. Timakdar kamutan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni di pagadalan. Kelvin! Ang subli ka na tayo! Kelvin! Bayamon lakay.
Ang mga nusaan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapaan kun ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya, awan parikot iti dayta. Okay lang ang kanya, asumurot ka iti ko ng mga outing yo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam nasaysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, amuna mo't no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Apa yan? Kasla makaungungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas mat gaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Magpeklan nga ulbod dyan mo. Pangip-ipanan na nga iti kwarta daw dawatin na iti inaldaw. Gusto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ibagamtas siya ti sangwen na. Da kami ti rumbang agsarita. Nas ka nakasaritak dyan aktak, Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Dua bulan ang ajak nagbinunan. Madanagan Amangan kit di mat na masikugak matan. Di gamat ngamin nagan-anad ay sa. Di nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kayat, pilitan na. Malalala, uwanan. Kat kasano nga ruditan. Anyang itaramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Agam, ay sa. Kelvin, panagkunak kat ad-ad da makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin datan ni tatang ko. Nang runa numaamuan na amasikuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jabalay. Makamuditan. Mami, iso na Aisa. Girlfriend ko. Aisa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyo. Kastabot kan ka, balasang ko. Manipo dita. Tituin balingag na Aisa, Mami. Anya? Masikog nga minan na Aisa. Isa arumbang nalangat akdaraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipo di siya pagadalan. Adadyak na ipasasubject ko. Masaduta kong agulit manan. Anya? Ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pert, Mami. Apa yan dayan, anak ko? Ayat yung mapaspasamakan ka. Diyak kaya tiyango tilot-lutuan niyo, Mami. Kat no paborito mo ito'y ilot-lutok. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyango na, Mami. Makapadulo. Anya? Madya talaga. Diyos ko. Anya ka din di mapaspasamak dito'y balay. Kapayakas to'y matanda giti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso akas to'y tinagbaragan dagitan anak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamit akas to'y tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ida, an-anawaan nak. Anya nga ita? Imbes ama disiplinaan da. Saan? Takon konsentyam mat ida. Oscar. Intultulok mo mat ngamin amin akayat da.
Isaksakit mo ita, oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida, saan mat, tapampanoy-nuyam kidin ti mading aramid da. Huston lakay. Oh, Wanan, basol ko ti amin. Pakawanan na kumaos ka. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngay naramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan da. imbag kumamat, nun ikalbin lang, ti altay nyawid na. Saan mat, tauray ni Dayan kat masikugmatan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tiriknam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matiriknam. Ang mga noan niya pa'y timapasamakan ka. Kasalok ko maapagkalmahan tirig na kitikas tuya sitwasyon, ha? Oscar. Nakababayin pa ikit din. Tiyang muda, agad adal na kita nakta. Yung una yan tikas tuya na pasamak. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklunak ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak meten na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay meten ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa ang naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamet tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami ang naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal to'y pakasaritaan nga inak inbinglay. To'y pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayo met sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayon tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panoynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga ruden, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita, ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Freddy. Tubuak ti Solano, Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisak mat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Dalen, umay kamanganen. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumut pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay-may saak dito'y balay. Uwan manang,
Amok ka ba ilam? Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rungkaran? Nang runakit agmay may sakakit nga rudan diti balayaw. Nadyak baka sublintol malam. Inton pigatak tumanin nga umay. Wen, Adoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak ditoy. Idulin mo kit di dayta. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manen di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dayta ti jak mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod, kabagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ururayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot dagiti anak ko. Ha, saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko, kabagis. Kastamot dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasano, kat agpadamot nga minen, ang na-ipromote da Freddy kani Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuantan no agawid daw no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon, kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagip da. Hello, asino da itoy? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka, anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo, anak ko. Nasalun atak pa'y laeng mo't nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay mutan? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng mo't, Nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumiton kina Uncle Juanito. Taisunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy, anak ko. Saan, Nanang? Ato ngamin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday, Nanang. Angam naska na sumrekak ta sayang mo eh. Double pay kami ngamin no kastoy holiday. Ay, kasta aya. O, Nanang. Iso, sige ha. Putde kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tuman eh. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nene. Apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amada. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kadagiti anak mo manang. Imbes a kanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay saka ka nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tin alagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, bro. Iliwag ti kanayon a panagawid day di. Diyak may ladawan ti ragsak ko tong galagawid da. Nangronan o kasyay nga agsasango kami amangan. Mana? Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi da maisa parte ang awid. Hello, Joan, anak ko. Si kakadida ito'y. Wan, Nanang.
Talagang sakit din nga inururay yu ti awag ko Ay kat siyempre mata anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa-unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang, pasensya kayo na, ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo, takasaritak to ni Manong Freddy, may papaniti day tabanag. Sige anak ko, urayok nga ron ti panagawid jo. Nanang, ang ngamsaan pa'y nga ita amoyo mat nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kan saan ti panawan, naskan asumrek kami, kaputa adu ti agur-uray a pasyente. Wan matkit di Ay wan gayam, naala ka din yung Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo? Wan anak ko, nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak to man ti umawag, agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko, kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang, awan rumbang nga pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay nga awan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Ante! Yahoo! Auntie Dalin! Isurot ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Ante! Dumagasak to inton malam. Ay, di masumungbat. Amang ano di namang ti panang pukpukaw ko kenkwana. Sana bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay nukuyugan ka langan, amapan agpatsikap manang Dalin. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't lang, numapan ka agpa-doktor. Itigasta, irisitahan na kay tuumno nga agas. Sana puro inangir abulbulong tingkain inuman. Ay na, iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi ka bagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amang ano karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Awan mo't kaditi dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Ang amnusakla nga maysa, nasaysaya at mo't lang numapan kay ti doktor. Iti kasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kat saan mo't lang nga agim imbag ti uyak mo. Gagangay siguro ti bumakatan ka bagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. Ano di mo kaya tagpa-hospital? Awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Day ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanan? Diyak kayat amadistorbo da. Amumet nga ado ti pakakumikumanda ija isyudad. Diyak kayat amay nayon kadagiti parikot da. Hello, Freddy anak ko. Sika ka di da ito'y. Wala nang, impawit mong ti kwartam. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni insan karon. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito dita balay. Kasta ka di. Wen, mala. Baliwak tumanan ti umawag nana. Adak nga minin dito pisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rudan ako. Katagyaman na kitimpaw it mo, Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwartak. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, at damanin umawawang. Sumbatak. Hello! Hello, nanang. Ni Joanne day toy.
Impawit kung ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatun ka ni Manang Carol, agumatang iti prutas. Isuti ka ninyo, iti kasta saan kayong agsakit. Anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak ka sa pulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rumpang pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na ko na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumakatan ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot apan nagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joa, antay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibang baga ti maipapan kanyak, Carol. Ang ante. Pangaasim tadi inaksuksukiran ka anakan. Tung palom ko mati bagbagakan ka. Ay, ante. Diyak kaya't amadisturpuda. Iso abay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakita. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takas sa akmet. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnag tayo ijay ti makalawas. Intay mamot iliwan ni nana. Anya nga tanong, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa nga mintinaskan nga ilapas ko. Jo, anading ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot aramidag. Ang manong. Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa. Nabayag nga wan bakasyon mo. Sige. Padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko? No di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan lakit di tayo jay. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan nga agsardang iti batog ti balay. Kat daras na natumanaw iti tawas anto sumabat. Wan nga rod. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaang di taunag ni nanang, manong. Mala, bumaba kayo nubing ha. Inkag manokin ni Lola yo. Lola, Windali. Mala, kumuna kayo ni Joe nagjoan. Iornos ko lang nga ipark tilugan. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikunan ti balay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Diyohan anak ko. Ayag yamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, nanang? Nanang, kumusta kayo? Freddy anak ko, si kakadinda ita ay nalimbok magka. Saan mo, nanang? Nabayag lang amin na di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok mo agak. Ado ti inyawid niya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay, mabit lang anak ko. Ha?
Apay, nanang. Umay kayo man, tarakupon kayo. Kailiw kayo unay ang anak ko. Kailiw da kamot unay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagawid kami. Banag, apakaragsak unay anak ko. Kunaglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na, anak ko. Kartingam. Sige, nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop ka na kayo, anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaadyo iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mo't daytoy, nanang. Unyag paiso. Sino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon pawpaw ityo. Nainagan kada kayo adwa dayta. Anya? Dangag paiso amin dito'y dagitigatad ngayon pawpaw it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagiti impawpaw ityo kanyak, anak ko. Unyag paiso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray at da akon iti sa balabiyag. Bantayan ka itulat. Nanang. Di ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagipin. Ngay-ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko. Nanang, ipanda kayo lang ni ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan, anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di abiyag. Sayang lang di kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injeksyon. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. Nanang. Unay lakit din. Nagito'y anak ko. Umay kayo man kini. Tara ko pun kayo. Nanang. Maawatan kayo umat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanyak. Tinapatag at nakaawit kayo matlaan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa eh. Sakbay nga isublik ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umangangas ni nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang! Kasla saan matan nga umangangas. Manong Freddy!
Awarin ni nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid ta. Inuray na lang ang magkita kan marakop na ta. Lumamarin lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni nanang. Lumamarin lang kumaring ko. Manong. Nanang. Sabi ko tamapakawanda kami kadagiti aduan ang kurkurangan mi. Pasensya kayon. Nung nagbalin kami ama naging babokon. Tibagi mi lang iti pinampanunot mi. Di na ka man lang pulos. Ilikan iti importansya. Sorry, nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknaken ipakita tayo kumati pammateg tayo kadagiti naganak tayo kabayatan as ibibiyag dapay. Di tay urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi ken aglua, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka panangibingla iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa a palagip kada tayo nga anak arumbang nalaeng nga ipateg ken ayaten tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng a kwarta ti masapul da, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan ken sarungkaran tayo ida. Ipakita tayo ti panagayat ken pammateg tayo. Tano awan tayo met ditoy abiyag. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalakas. Ti surat ngayon tay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Abeya, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak, gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kunaklagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wana, tamarik na kadidak kaya tagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat ti agay ayat. Saan mat nga isuda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo taet mo kanyak. Siyempre mat kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko tadinak to paldaangan. Saan to Apolos, Bea? Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipateg kay ti kastawnay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro, saan kayo nakita? Anya, adda ayamat kinasaritak. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pa lang.
Kat no naglawag anak kita, ti pa nagsarita yun. Lalakim tayo dyan niya. Ipagamtipot no. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka na ita, ha? Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tano maamuak nga dalalakim. San lang nga day tati maramanam. Nawatama! Sorry ka din, mahal. Ikarit, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn. Pakaunan nagmata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaos sa panagayat ko kayo ka. Diyak kaming kayat, nga da sa bali alalaki akasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali alalaki iti biyag ko. Amom da ita. Pasensya ka na talaga, ha? Diyak kami maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga dalalaki akasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan, basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukasta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya nga iti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anyan to nga iti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang, di nagbiro kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapul nga ibagbaga. Adamat ken kwa na nga agbirok Nanang. Isab-sab mamlaang tibagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. Nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblia-soblian nan tulat ta dagita abisyo na. Dayta ti imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay, aday bagam? apay no kalay satan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Amumot, maki-extract lang iti construction. Apag gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaltaw. Glenn, Di kagdanag. Tadublik tagtrabaho. Iti kasta. Makaurnong tadagos. wen ang arod. Ipadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong. Tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wen, ibagak tumatin ka dananang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Saanan, nakababain. Amangan mo ipagada pa yung isuda tinamnamain tanga gastos. Ibagaklat namat tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata Anya ka ka di, Glenn.
Arpang ka kumamat, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam na barbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumabali na labtan. Nawatang... Batong tiiwa. Di mo masmasan. Masaksakit Unay kamantan, Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? At daya gulgulo manang. Awan matamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nakmatdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya timadurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pang-asim, danggan na kong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleta. Iturog mo pailaan tapno mausawan ka. Oh, adto yung ti kapim lakay. Agkape ka. Iti kasta, mapudutan ta tiyan mo. Anay ko! Anay! Apa yung sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn? Anay ko! Agdamag ka pa'y lang. Apay manin ayang, Glenn. Anya manin aya ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Taping aramidam ti kastoy kanyak. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Wala. Pumanaw ka itisang anak. Tamangan mo saan lang aday tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawat anak man iti dano? Mabit lang lakay. Oh, adoy. Abisina ka. Ikaw anak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball. Imbag ano na nga ba kayo matlaan? Maalas nga rod. Talaabak kami. Agawa ang kiditi. Ipagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, adoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Ano sa mun alakay? Awan mat intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday ta, Apay nga yung tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabambanog da tao. Yung kastakid din, di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nitat sumumbat ka pa'y laeng. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat amasakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglata ti kayat mo. Nan, Hanya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud amakarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talgad at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? barang ano agbalbaliw tumatla ang ni Glenn nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaasay, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kwa na. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso ang makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak ko. Tatang, Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak tatang. Pudno, anak ka rin. Inton mabartag.
Makalipat manan, kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. Daking kanaitan balasan ka. Awam mat sigurong timako na, gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na may tikwarta nga inted ko kay di kalma. Impalingki kon alakay. Ingatang kon kadagiti masapsapol dito balay. Ne, apa nga? Imbagak aya nga ipalingkem. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati ingatang ko lakay. Nan, mangtay ka mga rod iti igatang ko iti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy lang ang tinabati lakay. Iyag mo amin ang data. Apa nga bilangan pa ilangan ay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga orayan. Mangan kayong tulatan. Ay, nyate. Di ka na karibakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka na ko na kamat. Ang mga not na makanggin ka. Glenn. Umay ka man kit di bakat. Ibatan na Glenn pangasim. Anay ko. Di nakpagkaggadang mo di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Umay ka man. Saan pangasim? Di na kumamat pag-aramidan iti takas. O nga ortim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. So di nakarong pagkat. Paragsakan nak. Tapos di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamatan, Glenn. Maasi ka kumamat ganyan. Husto laang tikas dyan naramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agna kamatan ti asawam. Diyak ko maaramidan ti kasyakan ko nananang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maipalit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang lang ang mabalod, gapo iti kasdyan nga aramid na. Nan, Adan sa maawag mo, anak ko. maningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Glenn? Siya nga ron. Pagawanan na ko mabakat. Pangaasim tayo sa Ludmonte darum kontra kanyak. E di kasta, makarwarak matan dito eh. Agsarita ta ko mabakat. Please. Ikarig. Diya akong subyanan pa dagiti takis nga ramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? Awan anyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Katsapay lang kumata di mon sayangan ti intad ko kan ka agundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pangaasim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho. Para kada kayo iti anak ta. Nasayahat mat. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta, adamat bukod ko ang kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pa'y lang kininanang. Isoda pa'y lang ti makaamo ang mga awir. Kaano iti panagawid mo? Kita agto alakay. Diyak pa'y amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat ni umawag. Kumusta nga iti bagbaken gabi, ha? Ha?
Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na itasawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamat saan ka rin? Nagsina kayon itasawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramidan na ka. Saan ka rin? Ronnie. Bea, ay ayatan ka. Pangasim, tay kanak kumamat iti kundaway amang panagnak iti daytagan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok, nga damatrik nam ganyak. Iso pangasim, tadi mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan tangaraw dagitirik nata. Bakit? Apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay nga, nabambanugak, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko iti nagmalam. Naglaba ka naglinisak ito'y balay. Maturog takit tintan eh. At dapat trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samutin at trabaho ti trabahuam. Ah? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat niya pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalagim nga! Anay ko. At dalalagim saan ka di? Wan! Adda! Iso agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon iti kastang aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Iso agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan nauwatan. Nasaya at matasinin na amon ta sa Bea. Nulakid dito manugot ka, kaya't kung agdanatan. Ronnie. Ikarik, at yak to aramidan dagiti aramid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawak. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko, kaspudpud nung anak ko. Kat dawatak, akasta ka kumamat kadagiti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmata na daruskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan kamit kiti apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Ngaltak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Ronnie. Awan na nyaman na, Bea. Kasta ti kinapatagbuhan niya. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakidan na kanya. Ni Ronnie tinangan andi ngay kanya kabayatan ti panagtrabaho ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana. Ngamin, iso ti nakariknaak iti pudpudno apamatag ti maysa nga asawa. Adda tallo nga anak na itiin mo na akinadannana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak, kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko, adyak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti panakiasawa ket saan abareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay anaimbag.
Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo iti rigat ken namay. Ngamanyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon ti ragsak iti nagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal nametten ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam beya, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aymi, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan itinagan nga Aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet ana ulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Iso adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Iso na laeng tanagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak pa itan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aymi, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Itay ka ba'y asangit dita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingitan naglangamin, Uncle. Kasanuak pa itan. Tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan amasapol nga irungaab wano ipigsam tagsangit? Uncle Raul. Mga paso na dangdanggan. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka, agluha ka lang. Saan amasapol nga ipigsam? Nawatam. Wala, Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. Umay kalangan agnaed ija balay mi ay mi. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaed kan kada kami. Nga magagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. Wen, Uncle? Kan nagsardeng ka pala nga gadal. Tapno matulungam na antim alorna kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Ang tagmay saka dito'y daan na balay. At least ijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to, di ituloy mong tunta agadal. Wen, Uncle, ket agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? Wen, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wen, Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. Wen, Auntie. Numalpas mo to amin dagiti ipapaaramid ko. Ingkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na.
Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan uncle. Taong tandak matno ko Ay, sakla makaina na. No pa nagtuturo ganiti rabi Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa akmat a makaawid. Bananak yo! Kumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Ket, nalakom ka dimot lang amin timpala ko ng dem. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad dayjay. Apay, di ka nangan aya idagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mo ti mapaglakwam ko may ti dayjay. O ala, bayamon na kay. Dayjayan ti tangdan na naglako iti bananak yo. Ha? Yag mo amin tinaglakwam ay mi. Adtoy auntie. Agi na ka. Kalpasan na. Ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako. Ket ni Aimee mo't tinakanagan ichay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkelyo. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmat na imi. Adda iti puderta. Iso nga adda nga rod karbangak amang ilako iti dayday. Ket adda nga rodan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang rona no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang agadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam. Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan ditoy. Apay ngay asikati mangilaklak ko. Ay kwa. Kastoy amin madam. Pudo nga iso tinakanagan ditoy. Tay sugat nga rudti nang ipatawidan dagiti dalakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Aimee. Iso na lang takayat ni Aimee ti agtuloy nga gadal. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok day ta. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Aimee? Agtuloy matlaang ka di nga agadan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat ka mo ten, balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo ditoy. Asidaglaang dito'y, nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay mi? Ha? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan, nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di.
Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamat tanda lolo ken ni lolak. Sigun iti day di lolo, daytoy kanu abalay ti panakatawid day di tatang ko. Isu nga impanaganda kanyak. Isu na laang tainla ko maten ni Uncle Raul. Tapno adda kanu pagadal ko. Kasta aya. Wen, isu makipagnanaadak mat itay jabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Kwa, gatanga kami nun balasang ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, taiso ti bayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadagiti ka sa pulang. Iso nga agagat ka, wan? Wen, ante. Narigat mo't no puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga sam nga rot ti agtrabaho. Tapno addang mo't gonggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatam. Wen, ante. Mala, ingka nga ro dan nagluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya iti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay? Ilakoksan, ipasublat ko iti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talagan. Nalaklak at trabaho na. Kaya't mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si kang ruta. Imbagkan ka ta, business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minan kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa yung nga binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak ama kaadal? Apay ay adi ka makaawat ay me. Saan da ka nga rudin akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Lunes ita, apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan, balasan ko. Ni Uncle Raul nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya, ay saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi kamat. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana? Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka abalasan. Dagiti laang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanugot ka, agnaid kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakap-kapin ano nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumbo nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano? Ang maasyanak ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga al-alilaan da ka. Parparigaten da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka mapan. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay me. No kasta,
Palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na, apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa'y kit di Ha? Kwa. Tikayat ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang day jay bakit. Maitid na amin na kayat mo. Ang mga no pagkadalin na kapay day jay. Ngamin, awan pangikastaan nan itikin ado ti kwartana. Isungarod ti ko Nana, Uncle. Pagadalan dak ka no. Kayat ko nga minunay ti makaadal, Uncle. Iso asapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo may. Kas na ko na akon, nasaysaya at amapan ka ijay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparpari. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba. Ken inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Diyak mga makapangan no awan tita ba ti karniya si Dag. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, sabi nga, di mo iya dayo ti si Dag na diyak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tigat-gatangam amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga ron ti kahit ko nga si Dag. Karning at taba-taba na. Bay-bay anak kadilag. Diyak makapangan na awan taba ti karni asidag kunakmanan. Mala, yung muna tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangganan siya ta. Agbambanog talangi jay. Ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Unak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, wan nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingir. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Diyan ka mo bakit? Makaumat kasto biyag. Timot gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mati nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka. Ay, Marikat, umang. Diyos ko! Ay, Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, si Kamat. Apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din aya. To'y sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. At datrak ka masabat ko.
Di mo ko mabaybayan na anti ka ni Uncle. Di ka unay agladingit ay may panasam ko. Amangan numakapadakos kan katikasta. Makaasim at Dante Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod amat lakit ni na ospital. Agtalag kay ti Diyos panasam ko. Patya ka di na baybay ang Lorna kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, awanan. Pinutad ang tisakak, agapuanan di pa naka-aksidente. Auntie, Awanan, Sir P. Kasano agpaitan. di ka madanagan, Auntie. Tadaak mo't ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan unay ang makabalikas. Napiktaran ti pa nagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kastoy matanti nagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yan tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbay maturog kayo. Agyaman na, Amy. Banag Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagitisan na nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isya kanakan sore pagkawalan na kuma pagkawalan na kagamikin yan tren ba nagbalik kami ada ol pitken ka Napalabason dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapahitan lakay. Agpadatamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na nanegosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin ka rin ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada anti kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot ang nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy kumat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuroak ita dito Ilocos Sur. Bumaket ken lumakay metten da uncle ken auntie ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastameten ken ni Nana Amelia. Dakkel a panagyaman ko iti Dios gaputa inted na kada kami ni Nana Amelia nga iso ti nakariknaak iti pudpudno apan ang ipateg ti maysa nga ina. Kanayon kong ay karkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Amy.
ken ka pagayam Aimee. No apay met ngamin ano maminsan, no asino pay ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. No asino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka. Saan matkit di nga amin taaddamet dagiti kakabagyan ana ayat latamet at tumulong. Tinapatag ita ket nakaturpos kan ken nakaamiris metten da angkel mo ken ti asawa na. Ket sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo a makangngeg. Di tay kuman orayan nga adda pay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas nan pagayam Aimee, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket manipod kani pagayam tayo a Kate, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdama ket adanobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro ken awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Wen sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Amangan no ma-traffic tanto manen. Wen. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiaddan ka id-iddan ha, friend? Katmayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpay sunog kalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton bikan. Biglaan samat day ta panagawid mo Imawag namin ti maysa ka lang iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kat si ka nga rod Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyara adumat nga minti sambut ko report ko iti opisina. Kasta aya.
Wan, sana balitag sublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan, tatang. Ala, mangantayukit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwa ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi ta ka nito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay? Aywan man ngagpaiso nanang. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ka nagpipintas dagito asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagito asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden. Tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart? Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadag iti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumten tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anamnama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sika tinakarik naak, nagpaiduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakak no ada ka dito'y danak. Lading iti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapok iti rinabii asika ti kadwak. Aging gadumtang ti agsapa. Oh, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinaglaw ka parikaut kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet mo't na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta lakay. Isuma ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya. Wain, dakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. Ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat.
Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagbuya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay. Tawan exercise mo ijay. Uy, bakit? Anayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak amapan iti talaon. Inaldawak nga aglingay. Bareng ano talaga nasingpot da dyan nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at nga rod ano kas talakay. Kailiw kumuten di anak ta. Nasaya at mat nga rod no agawid dantukin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adda pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadinik Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka naman an friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Adda ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatakman ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? Ay, wan Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan na da kami ti agkagasat. Claudine? Claudine. Iswada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kay una agtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Tamangan no, masaktan kayon tumatlang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet, kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak lang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson.
Ay yaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipatag ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erikson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka ti natarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik day tay timbatog ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo. Tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti ko nam kalikat mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti aldaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, mat kaya iti parbangan. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas di turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itak lang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone. Diyos ko, anya ka di kaya asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat anariing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako ang sakto nagluto. Apay, napigsa ka di manin ti urok ko. Iswa di ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man mo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot kin ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, adi ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Kwa, saan Erikson? Kas lang amin maditi bagbagig. Anya? Ay sus, apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Patsyak ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik.
Awagan ka matlaang no talaga adyak ka baalan. Sige nga Rod. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan anad kay ti panagmanehom. When sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok, iti kasta unay sakit na. Diyak amo no niya ti aram idag. Kasano ana pasamak ti kastoy. Awan matpulos na damdamag ko iti. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na ko apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wenno talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang teriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwa na ti ubing. Manipod binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na ket ti gayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat naskan laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talagang agin inayat kayo, ikam iti tsansa na amang panagnak iti bagina ken ka ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro a masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti inta ikanbiag, dito'y laang programa tayo, alagipti na palabas. Daytoy kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, kat kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang kanyak. Nagyaman na ka?
Napay mat ngamin nga ginggayta katsak palang malipatan na diya Mariel. Ivan, Masakit uray tinakam ko. Tumokno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangsukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit. Nagsakit, Tricia. ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manen, kat di kan tumanen makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Alan. Oh, at titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano kasapulan. Anya? Oh, cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumarum warinton malam. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam, ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa karagiti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay ano pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, saan nga agang angaw, Tricia? Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ni, apay mat anak ko nam ti Starlin. Una, tamasansan mati irurwaryo. Ken sabali ti closeness yo, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man anti naman nagpaliw mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo anya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko naan na nga easy to getak no bilang laang. Di mat ka break da laang kini Mariel. Indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibawingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamay tasukunan ken itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka diken ka. Kinapudno na, tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Tatang, kat plano mintiag kalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No, siya klamay sa awan parikot iti dayta, anak ko. Pakaragsa ka kidliya, tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Nga rod, tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo, iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan, ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo iti may papaniti panagkalay sayaw. Tatang,
Kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo, nanang. Dumaanon tayo ni Timabiit. Ay katwa na anak ko. Kanayon kami kat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyaman ak unay, nanang. Imbaglangan, tanda kayo tiintad ti Diyos at dadakkel ko. Tanusaan lang, jak lamon. Pagyamanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet, kan nagagat ka pa yan ako. Una yun na ita parang idayaw yung kanyak, nanang. Ay kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din, nanang. Umadanin. Basit lang nga nagundaway ti Orion. Agkalay sa kamin ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. When friend, katagyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami, kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan kayam, simangpat ka din lagi ti souvenirs? Don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kun ti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya ka nagiti katrabaho ak. Tsaka matang napuputan ti oras. Rabi ka kaya man. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Nakainumak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kung ti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silenta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang adagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid dawan na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan naktungaroda ni ija opisina kalpasan ti trabaho. Wana. Sige nga rod. Urayan kanton ija opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdanayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagak atalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay wan talaga na singpat ni Ivan balasang ko. Iso ti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wan, ngamdiyo ka din iba-ibayag. Tani,
bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No, ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan taan na sayaan. Saan ka takasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kidan ti awis na ti katrabahwak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang rutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti ti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingka nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pangrabyan ta. Dayjayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ang kachat-chat na. Ay, nasobrak sa man ang tinagpanunod. Tinasaya at isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray anya ti aramidak. Talaga ajak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang tipit-pitik to'y pusok. Mariela. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basa agti siya ti babae. Agpahadatan anak ki asawa. Ngam mabalin tamat-lata ti agsarak. Iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat wano awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko. Anya tirumbang aramidag. Isuro na ko Apo. Nasaya at matasimang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputa da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya kan. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat sa anak ang nagbindot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan narumbang nga nakibiyangam da dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo kan ka. Kat
Sapay kumatapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay ayatam ka di pay lang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay ayatam ka di pay ni Mariel. Sumungbat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Inaramid ko mat amin na kabaalak ang mangayat ka. Talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreno kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat na madadaal ti binukal ko a pamilya. Agdan na talata. Tagasawa tagat nga ron. Ikarek. Pagserbyan kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day tapanagin inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamit papasan di bagin. Si kamot lang ti agbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaap ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Angam no siyak laang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan amaputad ti komunikasyon da. Agbalyan kalata nakibutas iti imatang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriingkan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, guston na ita panagsangit mo anak ko. Maawatak tirik nam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene agayim mo. Ang maanyangay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas ti makisina? Nangruna kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Irumpay nga ramida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mulata. Itilikodan ti naramid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla ang ayatan, anak ko. Tatang. Tinapatag, saan nakamot asininaan? Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang ti ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumadlaang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarikat, anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Saan na rin magpaabak ka? Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikrik nak ita, Miss F.
jak ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging gaita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkit ding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang met nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumtang total daw ang maamiris na, ti kinasaya at mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat amadadaal ti binukal na pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Dita manan tinagpatinggaan dagiti compilation tayo ita alawas. Kat maminsan manan, pagyamanan da kayo amin nga awan labas na. Sapay kuma, tadi kay maumaadumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Kat itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Tuy pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naimbag, naragsak kana bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.